Oria bururi urakuhiriria kurika irebe-ini githurano-ini kinene, kanitha no uthiete na mbere kuria ateti matige kwambatiria urugari ungicungiriria wagagu mbere ona thutha wa githurano. Kenya amani amani amani. Igicigo-ini kia Juja, atongoria a makanitha maugite matingirorera bururi ugicoka haria wari mwaka-ini wa 2007, riu makierekeria maruru mao kuri aruna aria matuite kanitha gitumiro kia uteti. Mundu oka kuhoya kura againuka na tutige kwegemea mwena uri kana uriku. Tondu andu acio othe ni ashirika aitu, gutire hindi uri mate, othe ni ashirika aitu na turamabatara. Koguo turenda thayu, kanitha turenda thayu, ona siasa turahoya thayu. Na andu aya mae kanitha-ini ti hinde ya siasa, ni hinde ya guthima riu-ini kuhoera bururi uyu witu tugie thayu, tondu na after election ona tungirua no twakorwo na Kenya eno. Atongoria aya maugite ritana ria thayu no riguthie na mbere kuri amwe ao mambiririe mithafara ona gutunga nyimbo cia guthingatithia urumwe. Na inyuĩ ana siasa turamuhoya tukimuhoera mugie na hotani wanyu o mundu uri ukahotwo etikire na uri ukahotwo atuike ni etikire ni ahotwo. Huu ni wakati wa kanisa, sisi kama kanisa tunaomcha Mungu na tunaomjua Mungu kusimama katika pengo kuhubiri amani, si kupendelea. Kila mtu ana mtu ambaye anampendelea ndio, lakini usiegemee. Rita na otariri no rikitio ni ndudu ya athuri ya Gikuyu aria macemanitie na aruna ao Kabi kaunti-ini ya Kiambu. Rais sasa amebakisha miezi miwili. Zamani nilikuwa nasikia akisema amalize aende. Tutaona ataenda sasa. Lazima aende. Lakini akienda umefaidika na nini na kumtukana mama yake. Igongona-ini ria kurathima muhuraniri wa giturwa kia ugavana David Oren Kedianye na muteithia wake, muikariri giti wa kanjo ya athuri wa cira wa Kiago augite ndugu ya Gikuyu na Ukabi ndiambiriria haha na uguo no nginyagia irimirwo. Hizo blessing hatuzichukui kwa mdhaha kwa sababu tunajua ni kitu ambayo wameomba Mwenyezi Mungu, na pahali kuko na blessing za Mwenyezi Mungu basi tutaweza. Ndio tutafanya kazi pamoja na tutasaidiana, na vile nimepata mawaidha hapa tutaweza kufanya kazi pamoja pale kwa ground tuhakikisha kwamba kaunti yetu inang'ara kati ya kaunti zote. Munini wake Kedianye ni augite ni egutigirira Gikuyu na Ukabi kaunti-ini ya Kajiado ni manyitana, uko akiuria IEBC itacokirie maabitha aria mari na mubango wa guthoga register aikia a kura makinya mahiu ma kiwatho. Giribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.